Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko Perezida w'u Burundi kwakira itsinda ry'abanyamurenge ari uburyo butari buke bwo gukoresha abantu kurwanya ubwoko bwabo. Iryo tsinda rikuye na Charles Nteze ryashinje leta y'u Rwanda gukoresha gutabara abanyamurenge nk'impamvu y'intambara avuga ko u Rwanda rwagiyemo muri Kongo. Nduhungire yasubiza ku mbuga yavuze ko niba iryo tsinda ari kiramwe ry'ubuvugizi bakwiye gutera indi ntambwe bakajya iminembwe kureba ibitero bya buri munsi bya FARDC birimo gusenya inzu n'imibereho y'ababyeyi babo. Ingabo za Kongo zihakana ko muri ako gace zibasira abaturage ko zikora ibitero byo kurwanya umutwe twirwaneho ufatanye n'M23 ugenzura ku gace muri kino gihe. Nduhungire yavuze ko President Ndayishimiye yakiri iryo tsinda nk'umukuru w'u Burundi ko atakaba yaryakira nk'umukuru umwe bwa Afurika kuko inama nkuru y'uwo muryango itamuhaye izo nshingano. Iyi tsinda ry'abanyamurenge ryakiriwe na President Ndayishimiye kuwa kabiri riva ko rije kumushimira uruhare rwa leta kuriye mu kurengera ubuzima buri mu kaga bw'abanyamurenge mu ntambara iri mu gihugu cyabo. Iryo tsinda ryitwa Abanyamurenge Global Advocacy ryashimiye Ndayishimiye ku muhate w'amahoro muri Kongo no gufasha no kwita ku banyekongo barimo abanyamurenge bahungiye mu Burundi nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Burundi byabitangaje. Charles Nteze kuri iryo tsinda avuga ko riba muri Amerika yatangarije ikinyamakuru cya leta ko Burundi bwateye intambwe ikomeye mu ntambara muri Kongo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda kandi gihora cyitwa izina ryabo ry'abanyamurenge ndetse n'izina ry'abatutsi mu karere. Leta y'u Rwanda ihakana uruhare ishinjwa mu ntambara muri Kongo ivuga ko yafashe ingamba zo kwirinda amahuriro atandukanye y'abanyamurenge cyane cyane aba mu mahanga ntavuga rumwe ku ruhare rw'ingabo z'Uburundi mu ntambara muri Kongo. Bamwe abanyamurenge bari mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo bwanye bisigahuza umuryango umwaka ushize bashinje ingabo z'Uburundi ubwicanyi kuri bo no gufunga amayira atuma bagera Uvira aho bakuraga ibyanyenerwa. Iki gihe umuvugizi w'ingabo z'Uburundi yahakanye ibyavuzwe n'abo banyamurenge ku bishinjwa ingabo z'Uburundi muri Kongo. Charles Nteze ati nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi ahubwo ni neza aho babahoye ubwoko bwacu n'uyu munsi buriho burahumeka amahoro buyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu ya Kongo. Andi mashyirahamwe y'abanyamurenge baba mu mahanga mu gihe gishize yasohoye amatangazo yamagana ubwicanyi bukorerwa bene wabo Minembwe bavuga ko mu bukoro harimo ingabo z'u Burundi. Kuva mu myaka igera kuri 2 ishize Burundi bwohereje ingabo muri Kongo Kinshasa ku bwumvikane bwa Kinshasa na Gitega. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika Banatwe urukiko rw'ubucuruzi muri Uganda rwatangaje ko rwateje agaciro ikirego cyari cyatanzwe na meya w'umujyi wa Entebbe Fabrice Brady Rulinda yaregagamo banki ya Stanbic Uganda kubijyanye n'amafaranga angana $73 by'amadolari. Mu mwanzuro wasomwe kuwa mbere mu buryo bw'ikoranabuhanga umucamanza Stephen Mubiru yavuze ko ikirego kidashobora kwemerwa bitewe n'uko amafaranga yari afitanye isano n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Inyandiko z'urukiko zigaragaza ko Rulinda yari afite konti y'amadolari muri Stanbic ishami rya Bugorobi ku itariki ya 10 Kanama 2017. Sosiyete yitwa Green Global Corporation yohereje amadolari ya Amerika 2023 ekurikirwa n'andi 2023 ku itariki ya 11 Kanama 2017. Nyuma banki yashubije amafaranga ya kabiri ko yohereje ibintu Rulinda yavuze ko byakozwe nta burenganzira yatanze bityo kariga banki yishinja kutubahiriza amasezerano. Banki yasobanuye ko amafaranga yari ateje amakengerano mu kigo gishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari nyuma y'uko Rulinda atatanze ibisobanuro bihagije ku nkomoko yayo. Urukiko rwasanze Rulinda yatanze ibisobanuro bitandukanye kandi bitumvikana ku nkomoko yayo mafaranga. Hari ibimenyetso bikomeye by'uko ayo mafaranga afitanye isano n'umutwe w'M23 ukorera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Umucamanza yavuze ko nubwo banki yakoze amakosa yo gusubiza amafaranga itabanje kubanza kubona icyemezo cy'urukiko amasezerano yashingiye ku bikorwa bitemewe n'amategeko bityo nta gaciro bagombaga guhabwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika Banatwizikare cya leta ya Kongo kuwa kabiri tariki ya 17 cyakajije ibitero ku nyekemo zatwirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe teritwari yafize muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero bikoreshwa mu drone byibasiye imidugudu ya Mikenyi ndetse n'Abidego. FC23 yashinje igisirikare cya leta n'abafatanyabikorwa bacyo barimo ingabo z'u Burundi n'imitwe y'abazarendo gutera amabombe mu bice bituwe cyane bakomeza kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano. Mu ijoro rya tariki ya 13 Werurwe ibiro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo ingabo z'u Burundi FDLR abacanshuro b'imitwe y'abazarendo bagabye ibitero bya bombe bakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi byibasiye ibice bituwe cyane bya Mikenye Bidego no mu nkengero zaho muri Minembwe. Kuri iyi saha ibitero by'ubugizi bwa nabi birakomeje nta kuruhuka. Ibyo ni byatangajwe n'Lawrence Kanyuka uvugira M23 yongeye ko uyu mutwe utanga abagabo ku banyagihugu n'abanyamahanga kuri ibyo bitero bikomeje kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira abasivili batagira kirengera mu bice bituye cyane harimo n'igitero giherutse kugabwa i Goma tariki ya 11 Werurwe. Iri huriro rishinja umuryango mpuzamahanga gukomeza guceceka ku bwicanyi bukomeje kwibasira abasivili muri Minembwe kuva mu myaka myinshi ishize. Yongeraho ko amaraso y'Abanyekongo ubutegetsi bukomeje kumena buzayabazwa. Indi mirwano yavuze mu kibaya cya Ruzizi ahumvikanye urusaku rw'amabombe n'amasasu guhera mu gitondo cyo kuwa kabiri ahagana Kabunambo bituma abasivili benshi bahunga. Muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo imirwano yongeye gufata intera nyuma y'uko ingabo za leta ya FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bagabye ibitero ku nyeshyamba za M23 mu kibaya cya Ruzizi no mu bindi bice bikikije Uvira. Amakuru aturuka y'imirwano yabereye ku wa kabiri agaragaza ko nyuma yo gushotoreza inyeshyamba igisubizo cyaje gikomeye cyane bituma ingabo za leta ya Kongo n'abazifasha basubira inyuma batakaza ibirindiro byinshi mu duce twatakajwe harimo Kirungu ndetse na Mitamba duhereye ku misozi yanamire mu mujyi wa Uvira hafatwa nk'ingenzi mu kugenzura ibikorwa bya gisirikare muri ako karere. Iyi mirwano ikomeje kongera impungenge ku mutekano w'abaturage batuye muri ibyo bice cyane ko ubusanzwe ari ahantu hatuwe cyane. Abasesenguzi bagaragaza ko gutakaza ibirindiro bishobora kugira ingaruka zikomeye ku miterere y'urugamba muri ako karere cyane cyane ku ruhande rwa FARDC. Nubwo bimeze gutya ariko nta ruhande ruratangaza ibimenyetso kuri ibihombo cyangwa se ku bintu bihagaze muri rusange mu gihe imirwano ikomeje kuvuga ko gikaze. Naho urukiko rwo mu Bubiligi rwemeje ko Umubiligi wahoze ari umudiplomate Etienne Davinho ufite ahura n'urupfu rwa Patrice Lumumba ubaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo Kinshasa yaburanishwa. Etienne Davinho y'imyaka 93 ashinjwa kuba yagize uruhare mu gufunga bitemeye Patrice Lumumba n'uburyo yafashwemo bwamugejeje ku rupfu. Davinho icyo gihe yari umudiplomate wari ugiye kuba vice perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Niwe wenyine ukiriho mu Bubiligi 10 bashinjwaga uruhare mu rupfu rwa Lumumba mu rubanza rwatanzwe no mu muryango we hari 2011. Lumumba hari n'ubwigenge bwa Kongo yishwe arashwe muri Mutarama 1961 nyuma yo gutabwa muri yombi yashingiwe ku itegeko ry'Ababiligi bakolonije igihugu. Umurambo w'utwikishwa Sud asigara ry'inyo gusa. Abana ba Lumumba muri 2011 batanze ikirego mu Bubiligi basaba ubutabera mu gihe Bubiligi 10 bakekwaga uruhare mu rupfu rwe. Mu bakekwa haracyariho gusa Etienne Davinho wabaye umudiplomate na vice perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubwushinjacyaha bw'Ububiligi bwatangaza ko bushaka gukurikirana Davinho mu nkiko bwasobanuye ko akurikiranyweho kugira uruhare mu gufunga Lumumba mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kumwimurira ahandi ho gufungirwa no kumutesha agaciro. Nyuma yo gushyikiriza ikirego urukiko rwa Brussels rwagomba gufata icyemezo niba umusaza agomba gukurikiranwaho ibyaha cyangwa se atabikurikiranwaho. Komisiyo yari yashyizweho n'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi kugira ngo isuzume urupfu rwa Lumumba. Muri 2001 yanzuye ko igihugu cyabigizemo uruhare, ibyatumye 2002 guverinoma yacyo isaba imbabazi umuryango we na Kongo muri rusange. Urukiko rwatangaje ko Etienne Davinho yakurikiranwe mu nkiko kuri arashinjwa ku rupfu rwa Lumumba. Umuryango wa Lumumba wishimiye iki cyemezo cy'urukiko rwa Brussels ko Davinho ashobora gukurikiranwa. Patrice Lumumba agizwe minisitiri w'intebe wa Kongo nyuma yo kubona ubwigenge. Ni umwe mu banyafurika bazwi mu kugira uruhare mu kurwanya ubukoloni bwabaye muri Afurika. Naho muri iki cyumweru Minisitiri Nduhungirehe w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yaburiye ko u Rwanda ruzakora ingabo mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse yo kuzifasha. Nduhungirehe mu butumwa yatanze ati ntabwo ari u Rwanda rushobora gukura ahubwo ni u Rwanda ruzakora ingabo muri Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse ibikorwa byazo byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Ibi bije nyuma y'inkuru y'ibanze y'ikinyamakuru Bloomberg yavuze ko ubufasha bw'umuryango w'Uburayi ku ngabo z'u Rwanda ziri mu butumwa muri Mozambique bwitezwe kurangira muri Gicurasi y'umwaka kandi ko biteganyijwe ko butazongera gutangwa. Nk'uko bivugwa n'impuguke zitandukanye mu by'umutekano, ingabo z'u Rwanda zatanze umusaruro ugaragara mu kurwanya imitwe y'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado kuva zagera muri Nyakanga 2021. Ingabo zigizwe n'abasirikare barirwa mu bihumbi zashoboye kwirukana mu barwanyi no guha umutekano agace k'umushinga w'ingenzi wo gutunganya liquefied natural gas ndetse no gutuma abantu ibihumbi bari barahunze bagaruka mu byabo. Ingabo z'u Rwanda ziramutse ziyavuye bivuze ko Mozambique izabihuza igihugu cy'ingenzi cyabafashaga kurwanya izo nyeshyamba. Niko umusesenguzi mu by'umutekano mpuzamahanga George Musamari yabwiye BBC gahuza miryango. Musamari wahoze ari umusirikare wa Kenya yavuze ko ingabo z'u Rwanda ziramutse zivuye muri Mozambique zasiga icyuho gikomeye cy'umutekano idashobora kuzibwa mu buryo bworoshye. Ati ingabo z'u Rwanda zifite inararibonye mu guhangana n'udutsiko nk'utu tw'iterabwoba nka AMISOM, ingabo z'umuryango nyafurika zari Somalia aho zashoboye guhangana na Al-Shabaab. Musamari yavuze ko bitoroshye ko leta ya Maputo yashobora guhangana 100% n'inyeshyamba ziyitira idini ya Kisilamu muri Mozambique kuko buri gihe izi nyeshyamba zihindura amayeri zikoramo ibitero byazo. Igisirikare cy'u Rwanda cyashimwe kenshi no muri Mozambique by'umwihariko kubasha gutanga umusaruro mu kugarura amahoro muri icyo gihugu. Ku rundi ruhande kinengwa n'ibihugu by'amahanga nka Amerika ndetse na Loni gufasha umutwe wa M23 wigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo leta y'u Rwanda ihakana ikagaragaza ko yafashe ingamba zo kwirinda. Leta ya Amerika yerutse gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abamwe bakuru bacyo bari mu mugwa mukuru wazo Jean Mubaraka Muganga. Ibihano u Rwanda rwanenze ko byibasiye uruhande rumwe. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado muri Mozambique ku butumire bw'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Philippe Nyusi bwo kurwanya ishyamba zifitanye isano na Islamic State zatangiwe na 17. Muri 2021 ingabo z'u Rwanda hamwe n'iza Mozambique zashimiye ko zongeye kugenzura imijyi ikomeye mu kugarura umutekano mu karere k'amajyaruguru no ku gice cy'inyanja gikungahaye kuri gaze. Izindi mpamvu u Rwanda rwohereje ingabo zarwo muri Mozambique harimo kurwanya inyeshyamba. Ingabo z'u Rwanda na polisi y'igihugu byashinjwe kurwanya inyeshyamba z'abajihadiste zashinjwaga guca imitwe abantu benshi, kuburabuza abaturage no guteza umutekano muke. Hari ukugarura umutekano n'ituze, uburyo bwari bugamije kugarura ubuyobozi bwa leta ya Mozambique gutuma bahunze basubira mu byabo no guteza imbere imishinga y'ubukungu muri ako gace. Hari amasezerano y'ibihugu byombi ingabo z'u Rwanda zagiye muri iki gihugu nyuma
y'amasezerano ya Kigali na Maputo kuyoherezwa ry'izo ngabo na nyuma y'uko perezida Nyusi avuyeho agasimburwa na Daniel Chapo. Mozambique yashimangiye ko gikeneye umusanzu w'ingabo z'u Rwanda mu komeza kiriya gikorwa mu ntara Cabo Delgado. Abategetsi muri Mozambique bavuga ko igisirikare cyayo kitaragira ingufu n'ubumenyi buhagije bwo guhangana n'inyeshyamba muri ntara ubwazo. Umutekano muke muri ntara yarahagaritse ishoramari rya miliyari z'amadolari y'Amerika ryo gutunganya gaze w'ikigo cyo mu Bufaransa cyitwa Total Energy. Kugira ngo ibyo bikorwa bishoboke bisaba uburyo butangwa na leta hamwe n'abaterankunga bakomeye. Imbere haza ubumwe bw'Uburayi aho inkunga yabwo iheruka yari $20 z'amayero yatanzwe mu bikorwa bya 2024-2026. Ikindi kiguzi n'abasirikare ubwo bajya mu mirwano usibye aba Mozambique bapfuye habarurwa bagera nibura kuri 7 bapfuye ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda. Nk'uko bivugwa n'impuguke mu by'umutekano George Musamari, umuryango w'Uburayi uragaragara kurimo kwikura mu bikorwa byo guhangana n'imitwe y'iterabwoba kuko uyu muryango wamaze guhagarika ibikorwa byabo byo kurwanya Al-Shabaab muri Somalia mu myaka inishize. Musamari ati umuryango usanga ikibazo cyo guhangana n'udutsiko tw'iterabwoba kigomba gukemurwa n'ibihugu birebwa n'ibibazo bwabyo. Avuga kandi ko abanyaburayi badashobora gukomeza gukoresha umutungo ku bihugu bya Afurika kandi ko bagomba gusobanurira abaturage babo impamvu bawukoresha. Hejuru y'ibi hari igitutu cy'Uburayi mu gushaka uko burinda umutekano wabwo ubwabwo mu gihe butakizeye ubufatanye mu by'umutekano na Amerika ku butegetsi bwa Donald Trump. Usibye u Rwanda, Portugal, igihugu cyahoze gikoloniza Mozambique na Amerika bisanzwe bifite abasirikare muri Mozambique batoza ingabo zabo kurwanya inyeshyamba. Afurika y'Epfo, umuturanyi ukomeye wa Mozambique, yo yihatiye cyane kohereza ingabo mu muryango w'akarere, umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC. Ariko Mozambique ifite amateka atandukanye n'ibihugu yagaragaje ko yifuza ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda zagaragaje gutanga umusaruro kurusha izindi. Muri Afurika bambwira ko Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82 yatorewe manda ya gatanu yo ku Repubulika ya Kongo ku majwi 92%. Denis Sassou Nguesso uruhanganye n'abandi bakandida batandatu yakurikiwe na Mabio Mavungu Zinga w'imyaka 69 wagize ijwi rimwe n'ibice 4%. Uyu mugabo yabaye mu nteko ishinga amategeko ya Kongo Brazzaville. Ni amakuru yatangajwe na televiziyo ya leta muri Kongo Brazzaville ibituma Nguesso w'ishyaka rya Congolese Labour Party akomeza kuguma ku butegetsi amazeho hafi imyaka 38. Amatora muri Kongo Brazzaville yabaye ku itariki ya 15 Werurwe uyu mwaka. Abatsinzwe mu matora bafite iminsi 5 yo kujurira hanyuma ubujurire bukigwaho n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu minsi 15 mbere y'uko ibyavuye mu matora byemezwa burundu. Nguesso wahoze mu ngabo zirwanira mu kirere yagiye ku butegetsi muri 1979 yatakaje ubuyobozi muri 1992 kongera kujya ku butegetsi muri 1997 nyuma y'intambara. Muri 2015 muri Kongo Brazzaville bahinduye itegeko nshinga kurwaho inshuro perezida agomba kuyobora ndetse n'ibijyanye n'imyaka bituma yemererwa kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu muri manda 3 z'imyaka 5. Kongo Brazzaville iherereye muri Afurika yo hagati, ihana imbibi na Gabon, Cameroon, Repubulika ya Centrafrica na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri ku buso bwa kilometero kare 142 ikabarirwa abaturage barenga miliyoni 6 gusa. Naho Perezida Nigeria Bola Tinubu uri mu bihe bitamworoheye na gato bitewe n'icwa ry'abantu bakomeje kurira ubuzima mu bitero bikomeje kugabana n'imitwe yitwaje intwaro mu bice bitandukanye by'igihugu, yatangaje ko leta ya Nigeria igiye gukoresha imbaraga zirenze izindi zose yakoresheje mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi Perezida Bola Tinubu yabitangaje kuwa kabiri mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X. Yavuze ko Nigeria igiye gukoresha imbaraga zirenze izindi zose yigeze gukoresha mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Aniyanganisha imiryango yaburiye baba mu bitero byagabwe n'umutwe witwaje intwaro ku itariki ya 16 Werurwe muri leta ya Borno. Ati twabuze ubuzima bw'abantu benshi ibihe bitoroshye turimo, niyo mpamvu twifatanije mu kabaro n'abaturage ba Borno. Ubicyo twizeza abaturage n'umutekano kuko turimo gukora ibishoboka byose mu kongera imbaraga tutigeze dukoresha kugira ngo duhake burundu imitwe yitwaje intwaro. Amakuru avuga ko muri icyo gihugu cya Nigeria ku wa mbere ku mugoroba ushyira ku wa kabiri mu isoko riri muri leta ya Borno hagabwe igitero cy'amasasu yagabwe n'umutwe witwaje intwaro. Ingabo za Nigeria zise Boko Haram yitana abantu 23 mu gihe barenga 100 bakomeretse. Ingabo za Nigeria zatangaje ko habayeho urujiro rukomeye kuri raswa ry'icyo gitero bitewe n'uko ngo abarwanyi ba Boko Haram babanje kwivanga mu baturage bakinjirana mu isoko bambaye imyenda isanzwe nyuma bakagaba icyo gitero ubwo barimo basohoka. Bibaye mu gihe muri Nigeria hari abakomeje kunenga cyane ingabo za Amerika zirenga 300 ziri muri icyo gihugu ariko zikaba ntacyo ziri gufasha abatuye muri icyo gihugu. Ibyo leta ya Amerika yavuze ko nabo bihuriye kuko izo ngabo ziri mu rwego rwo kugura abasirikare n'abapolisi gusa bitandukanye no kurwana zihangana n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Nigeria yijeje abaturage b'iki gihugu impinduka mu mutekano uretse ko benshi bakomeje kwandika ku mbuga nkoranyambaga zabo zirimo X na Facebook banenga Perezida Bola Tinubu kutita ku mutekano w'abagituye. Mu makuru mpuzamahanga mbwira ko Joseph Kent umuyobozi w'ikigo cya Leta Zunze za Amerika gishinzwe kurwanya iterabwoba yeguye mu nshingano ze yavuze ko adashobora gukomeza gushyigikira intambara igihugu cye gikomeje kugaba kuri Iran. Mu ibare y'ubwegure bwe yanditse kuwa kabiri, Joseph Kent yamenyesheje Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ko Iran itari ikibazo kuri Amerika bityo ku mutima na udashobora kumwemerera gukomeza gushyigikira iyi ntambara. Ati intambara yatewe n'igitutu cya Israel n'abahuza b'abanyembaraga b'Abanyamerika. Uyu wari uko ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba yagaragaje ko Trump yizeye ibinyoma by'abakomeye muri Israel n'abanyamakuru agatakaza inshingano zo gushyira Amerika ku isonga. Ataka gatsiko kakoreshejwe mu gutuma wizera ko Iran iteje ikibazo Amerika ibyo byari ibinyoma. Caroline Leavitt uvugiriwe bya Perezida wa Amerika yavuze ko byatangaje Joseph Kent ko Trump yafashe umwanzuro agendeye ku gitutu cy'abandi cyangwa se abanyamahanga ari igitutsi n'urwenya. Ati nk'uko Perezida Trump yabisobanuye akanabigaragaza yari afite ibimenyetso bifatika ko Iran ishaka gutera Leta Zunze za Amerika mbere. Donald Trump ari mu biro bye Oval Office muri White House yavuze ko Joseph Kent yari umuntu mwiza ari kugaragaza
rwagaragaza intege nkeya mu bijyanye n'umutekano. Kuva tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri rwarambikanye muri Burasirazuba bwo hagati nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangije ibitero byo mu kirere na za misile kuri Irani. Ni ibitero byahitanye abayobozi bakomeye mu gisirikare cya Irani, ntibyasigana Ayatollah Sayyid Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu. Irani mu kwiyororasha ibihugu byinshi byo mu kigobe cy'Abarabu ari ibirindiro bya gisirikare bya Amerika avuga ko yapfuje mu nzego z'umutekano 13 mu gihe abandi 200 bakomeretse. Ibitero byakozwe mu ijoro bya misile zari byo gorera urupfu rw'umwe mu bategetsi bakuru bayo byisha abantu babiri Tel Aviv muri Israel. Umugabo n'umugore w'imyaka 70 bishwe na za misile zabashije kugwa mu murwa mukuru Tel Aviv mu ijoro ryakeye nk'uko abategetsi mu iki gihugu babyemeza. Umukuru w'ingabo za Irani yareye ko igihugu kigomba kuhorera urupfu rwa Ali Larijani wari ukuriye inama nkuru y'umutekano ya Irani wishwe kuwa kabiri mu gitero kuri Irani. Larijani niwe mutegetsi mukuru cyane wishwe kuva kuri Ayatollah Ali Khamenei wari umutegetsi w'ikirenga wishwe ku munsi wa mbere w'intambara. Agato Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yishongoye ku baturage ba Irani uretse ubutumwa bw'amashusho avuga ko bifuriza umwaka mucya mwiza wo ku kirangaminsi cy'abaperisi. Yongera ati turimo kurebera hejuru ku kirangaminsi cya Solar Hijri kigenerwa n'abaperisi umwaka mucya w'2005 bazawinjiramo ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Reka nsoreze muri siporo y'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'Amaroc yatangaje ko yegukanye igikombe cya Afurika cy'ibihugu cy'umwaka ushize nyuma yo kwimuzamakira y'umupira w'amaguru kuri uyu mugabane CAF iburijemo ibyavuye mu mukino wa nyuma kubera kwikura mu kibuga kwa Senegal kwateje impaka. Senegal yatsinze Maroc igitego kimwe ku busa muri uwo mukino wa nyuma wabaye tariki ya 18 Mutarama uyu mwaka, aho abakinnyi ba Senegal banze gukina nyuma y'uko Maroc yawe penalty mu minota y'inyongera y'uwo mukino. Ugirishije amakipe yombi yaguye imiswi ari ubusa ku busa nyuma y'uko umukino ukererwa minota 17 amaherezo abakinnyi bemeye gusubira mu kibuga ndetse penalty ya Brahim Diaz wa Maroc kurwamo nuko Papego yaza gutsinda igitego cy'insinzi mu gihe cy'inyongera. Ariko ibyo byaburijwemo nyuma y'icyemezo cy'inama nkuru y'ubujurire ya CAF. Itangazo rya CAF ryavuze ko Senegal itangaje ko yatsinzwe umukino wa nyuma ibyavuye mu mukino byenze ko ibitego 3 ku busa bya Maroc. Icyo cyemezo gikurikiye ubujurire bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc. CAF ivuga ko bwemewe bwakiriwe kandi bukemezwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Maroc ryavuze ko icyo ryashakaga ari uko amategeko agenga irushanwa yubahirizwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ryamaganye icyemezo kibera cya CAF risezeranya kujurira vuba ngaha cyane. CAF yongeye ko binyuze mu myitwarire y'ikipe yayo Senegal yarenze ku ngingo 42 mu mategeko y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ndetse ku bw'ibyo ingingo 84 yarakurikijwe. Ingingo 42 bavuga ko ikipe yanze gukina cyangwa se ikava mu kibuga nta ruhushya rw'umusifuzi mbere yuko igihe cyategerejwe cy'umukino kirangira ifatwa ko watsinzwe ndetse igakurwa mu irushanwa. Mu itangazo yasohoye Federasiyo ya Maroc yavuze ko icyemezo cyayo cyo kujurira ibyavuye mu mukino wa nyuma kitari kigamije na rimwe guhangana n'ibikorwa by'imikino by'amakipe ko ubwo cyari busabe bw'ikurikizwa ry'amategeko agenga irushanwa. Iryo tangazo ryongera riti ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Maroc rishimangiye ukwiyemeza kwaryo wo kubaha amategeko rigatuma habaho umucyo ku rwego rw'irushanwa no kubungabunga umutekano mu marushanwa nyafurika. Rinifurije gushima ibihugu byose byitabiriye irushanwa rya CAN byabaye igihe gikomeye cy'umupira w'amaguru muri Afurika. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Senegal ryasohoye itangazo ryamagana icyemezo kibera kitari cyarigeze kibaho kandi kitakwihanganirwa gitesha agaciro umupira w'amaguru muri Afurika. Iyo federasiyo yavuze ko mu kurengera uburenganzira bwabo n'inyungu z'umupira w'amaguru vuba ngaha cyane iziyambaza mu bujurire urukiko nkemurampaka rw'imikino rukora i Lausanne mu Busuwisi.